Ассаламу алейкум туғандар. Мен Барнаулда машинам бұзылып, bir өте көп запчасть издеп таппай қойдым. Анан ушундай bir складта бар екен. Александр склады Барнаулда тұрады, достор. 27-ші склад. Кореядан келген запчастар керек болса, моторлор, коробкалар, бүт корейский машиналарға алдын ала заказ қылсаңыздар болады, алып кетсеңіздер да болады. Капотный крышкалар, багажный крышкалар, бампер, подкрыльник, мотор, дизель, бензин, арқандай, портер, старекс, бонго, бүт запчастары бар екен. Мына жерде автомат коробкалары бар екен, выдовылардыкы да бар екен. Бүт эмне керек болса номерін жазып қоям. Қырғызстанға чейин дагы эгерде керек болса, Кыргызстанда жок нерселерди дагы бияктан тапса болот экен. Мен Кыргызстанда таппай койдум. Анан бияктан таптым. Буйрса мына запчасттарды караңыз. Ассортименти аябай чоң экен. Ушул адамдын номерини мен мына эшиктерди да бар экен. Аркада багажниктер бар экен. Мына мотор евро 3 бар экен. Эң распространенный, эң керектүү моторлор 1, 2, 3, 4 моторлор көп экен. Алсаңыздар болот. Бул Porter 2, Sorento, Kia Sorentоға түшөт, Porter 2-ге түшөт, Starex'ке түшөт. Бүт керектүү эмелери бар экен, запчастары. Эгерде ким муктаж болсо, издеп жаткан болсо, таппай койгон болсо, ушул немеге, устаханага, разборго, бул прямой поставка келет Кореядан. Кимге керек болсо, Россия ичинде жиберет экен. Россия ичинде жиберет. Толугу менен кандай запчасть керек болсо, ушул мен номерди байлап коем, достор, чала бересиздер. Саламатта болуңуздар.